Kontrolado nih, ha? Relasa. Kuniti. Pagkara pre ha? Kuniti na pre. Sakay pre. Kuniti na. Pwede. Okay na. Kuniti pre. Okay na? Tulak pre ha. Unat tingin tulado nih. Pre. Malay ba? Tulak ba? Tulak ay. Tulak. Tulak ba? Kaya pre. Pre. Kaya pre. Tulak ba? Kaya pre. Tulak. Kaya pre. Pre na. Pre mo pre. Dili pre. Ano tulak? Ginaw. Ano naman sa pre? Anak ko tulak. Ako masuk ka ba? Ano na ko ba? Ikaw pre kanina ra ka. Gimana mo pre? Apa tulak lang? Patulak. Mukha ka pre. Kanina lang. Kaya mag-inom pre. Ano ka pre? Time sa pre. Saan nara ka ba? Kaya ka pre. Kaya ka. Anong kanina mo pasingin? Ha? Tama ka, di na ito makaway pre. Ano na pre? Driver ng motor pre. Sakay namin buwang TV. Wala ito ko pre kayo. Bumati ko itong lawas pre. Driver ng motor ba? Pakulat ba? Driver lang. Bunga ang motor. Driver lang. Dara. Ay, ikaw na drive pre. Dara. Ang gato ko pre. Gago pre. Ay, alay pre. Kaya mo pre. Alagay ko pre. Alagay ko. Iyam. Asa mo mo pre. Ikaw na pre. Lagay pre. Dili ka una. Una.
So, what's up mga katang no? So, bali mag-shoutout ko today. Shoutout kang GM Barde from Panabo City o shoutout kang Lisel Lopez from Colan, Santa Cruz, Davao del Sur. O shoutout kang EMTV. Shoutout sad kang Leia Borja. Shoutout kay Gondon 3D Special, then kay Tagalog Recap. Shoutout sa pag-support sa yung YouTube channel kay Bachelor Express from Libertad, Bansalan, Davao del Sur. Kay Batang Buholano, shoutout kay Rosel Torres, kay Jocelyn Ompok, kay Judy Ann Arano, Muhado TV, shoutout. Shoutout kay GCR Pinton, kay Jipoy Guapo, shoutout. Kay Katokmol TV from Sibugay, Zamboanga Sibugay, shoutout. Then kay Bugna TV, shoutout. Kay Kim Janid Duloke, shoutout. Kay LC Isabella's Vlog, shoutout. Kay Kalabugaw Bainsad, shoutout. Kay Ernesto Esparel, shoutout. O kay Manny Rapol, shoutout. Din kay Silin, shoutout. Kay Inday Jonah Ibanez, then kay Mimi Kumakay ng Qatar, shoutout ya ma'am. Kay Joel Pelemo, kay Carlo Kubirillo, shoutout. Shoutout kay Bernan Balo, kay Dodong Batdif, shoutout. Kay Ruben TV, shoutout. Kay Prince Espinosa. O kana lang no, daghang kayong salamat. Ay kalimot sa pag-subscribe o pag-follow sa mga Facebook page para updated mo sa mga video. So kana lang guys, daghang kayong salamat.